Kinongelam ka achik holistic awakening movement aham ha ka santarik ujiliu kilalik jurip ya ka Konsakona government LP school kabadon hasnong Jongkol pat kilasyam ya ka jinglong ba Sangsot jongkani ka school kilasyam ya ka jingjot jingpei jongkani ka school kala kiu hadu tunu kila lengo banyu i dala ki jong ki khmat bat kali ha ka nukurukom kinong hikai bat ki khna ki syong ha ki kamra ha ki sngi bajur slap bat bakerwet kala Kimla ban mudur hadu kat ni ke education department kala le sting ye ki school ki badon shikinong kandong. La yo jing tip bagi kemi ki pa jong ki kena school ki la ot shi ki bor shi ba shajrong henry hadu kani kesngi MUE dak AA bandon ke jing shimkia na kalyang ki bor senchar district ne na ke education department. Kira yalam ka aham ki la dawa na ke sorkar jilla ban maramot kloilan ye kani ki jing school la bapoi kaliyor ba. Nimne yede skiba mama mo kupene LPU mo aba ye nokuna ba yera mijarang nin joko bosun joko era tinang an magan jok nokun chiri selara sukpa ye sela arawa chi rijingan dongja ari yaba daskari wa skulgram chalamla thai kasam ai parai ba teba meroko acha coba cini mana ada pesar kak germo niat gen ne Nah,